district, the councils in Ramos district, in this act, the land tenure system of the council details within the jurisdiction. And it is this act that the state government should take this and we and work together with the council within that act to bring in development, bring in. Finally, because CM will only have to take 1%, no hardcore for a minute. That we have to stand united, that we are to defend the foundations of a better leadership. Mengingatkan kita wajib. Apabila kita berbuat penduduk partai kita ini, apabila kita berbuat pemerintahan kita, apabila kita berbuat yang kita dikonsul, yang kita diprogram, diberkuat ini. Kadang kapur ini kita, kumpi ramakur, kampang ramakur, berbuat. Apa kadang amendment to this council, council must this council mudah. Di awal ini menteri hok, bisa hok, tiada itu. Kita kadang cakap. Jika janji harus this council malam ini Presiden Tuan, jangka korban berhekur, mau berkacau. Kira ya lihat kan ya terkawin janji harus almost this council. Belum ada. Bagi orang bakur kita niru apa janji kimio yang cukup bor. Dan bok mana kini yang dekat delegation. Marga kini unang iPad. Kia kan siap nak tahu siapa ai kenapa ada nak mana ai apa kenapa kita to ai mulai beri semua ini mulai ai ni kalau bagi pengen ini nanti kita bakal stop teter undang dekat apa pun ai mulai kaji ai presiden Kemudian saya belum bah, bahai, belum bah sesuatu yang bisa jadi kerja Islam. Kemudian sibuk, kemudian bulan dekat ini, doa begini kedorbar dan kedorbar tentang bahwa bila cia, sombha menyatakan, sombha rai menyatakan kampang berpenek dari tiga Islam. Thank you so much for this opportunity. Thank you to DCM and everybody. God bless all of you. Congratulations, Pak Erwin KSM Sutra, orang working president, trong Central Pilar Makmur, Abdi Unit, Nata Kecilkan, Syai, Syai, Syai tu ada cukup bor. Pandangan boleh kerku yang kecak penteri macam ni baru akan diberi penyokap. Dan bagi kita macam ni. Ibarat tak song, bat penyateli yang kita baru lapor beri penyokap. Bila sebab ni kecengkeran lalu nanti, bila kecengkeran kita syomnya, kita renai, kita kotor, kita semua berkat kita kenal, kita rampat, nongya lalu kita rumah di rampat senang, kita lempung jom kita sekretai, kita sama senang berkucu. Tapi ada kepor, ini pendengar no yang kita bing, kita semua berkat, berarti kita mak kita miru. Bila banyak penhak tanaman rekat bak kecilwai lagi sekretai jom kemau keleng dari boy dengan kesohai ini kesohai berbanyak banyak.
Kalong kabesisha, baklam ikan thai bakilong kabe. Hake imlam salang ginam laban kanya. Laha kasansha kakata ni hakinu kinu. Ta kasiya slap tilang ikan thai bakilang. Hakikam jaga snow kata. Hadu hayeng asem. Ban hadu hakahima kuju. Gitan kam ya kacingnya tulilang. Kawai kum sieng sisam satkum sipara chatutri. Kublai shibun ibli sai kantai na motneng na rimpai. Ibalawak nang nanti ban pensawa ya kasuru jang kacingnya tuli apateng jongi. Shanu impet nani lamdagi ton ya karuti jong kabante wanra ya kacingnya tuli apateng jongi. Dan ini jingpen benak ya. Kerpat yang baru di Parade jong kerilong kasih kepelapoi hakan di Dorbar ikhtiar jong kekasih Autonomous District Council bahkan sabha bandam yapra yang milik nara jong kita jong naman yakin CDC kalapan kre ebam hakan pacopi bahkan sesam yang keliru hakan cakap kalau pipi show deknan ban pensok ya kinong sami kecingpan kerpat yang baru napi berpensok ha banyak show anak jong kita show kejopi Kublaishipo. Mendapat minyak solo yang kecengkeran na usim kena jong kahima nongklau pae PN Simli President jong Federation of Khasi States emamut ka genhon yatulilang jong kahima Khasi baru. Play kom Chairperson Jamaica Dorbar Jamaica. On behalf of the Federation of Khasi States, Kasenjuk Pinong Sunshine, I express my gratitude to thanks our Governor, State of Meghalaya, and his missus. I claim Kerpang Yagi, Deputy Chief Minister Jamaica Jui, CM Madam Rom Janga Discouncil, the leader Janga Opposition Janga KTC, the Paranam Susar, Muslim, Jelendo Infantry, Saudara Takwi Gray, Ki Senjuk, Pak Ginong, Yalam Jangka Senjuk, Ikut, Ki Bapet, Ki Nong Yalam Jang, Ki Snong, Ki Rampak Snong, Nong Yalam Jang, Ki Sengkentai, Ki Senjuk Jang Ki Samla, Padi Pi Barolam, Hagdekor, Ki Chairman Jaga District Council, Ki IM, Ki Bat PNCM, Bat Barok, Ki Suhat Jang Ka District Council, Rani Tulpi, Bat Ki Dorbar, Barok Ki Tangim, Hadu Ki Sipa, Ladu Kor Ki Pemensua, Ladu Ki Dorbar Kor, Ki Dorbar Senong, Ki Dorbar Hima. Pak Hadu tadi sini kita ngem, Pak Giriti kita ser, kita ngai long, Pak kita ngai sensar, kita ngai penyak, Hadu kena kepor. Pak tadi tu ipi, Pak kayi manung kepor. Nampak kita ngem, Hadu kita kena penterke, ya kesan spak senem jubili jongka. Hadu kesan sedang san spak absor, belasengika. Da Menteri, Ketua Menteri, Ketua Mat, Ketua Judikul. Pakadu kita kadang ingin bagi iyo akan rakyat kemudian. Iyo sekarang rakyat akan Islam meledak bagi sebentuk kita. Barang Islam bagi Dorbar kita ingin meri idon kita piang dijintok, idon kita piang.
Lepas kata, kau kejap bendera kejongi ke ju praktis dan ni keju. Ron ni benar baru di kipor kita pulang rumah. Pada kali scam, kah kena ski. Lembah jom mengalam jom diskonsil. Ibak penyiar sing-sing. Iblayo ia kena kelak, nak kena belum ia kena kedorba. Dan bentuk dia tidak. Nama orang film non kucing kau kibabian, kian kibabian. Kucing penyiar orang Kim Julian Baik. Isutu ia kata penginom sensar lima di kucingnya. Bangsa keren dan kecil, bangsa kani belum kapal batai Indonesia kunta. Mereka dan kaji itu nagaan kemudian baru ini nomor ia Indonesia. Kajuk kaya kekeluan apapun semua. Apapun kepada masuk dan saya dapat rung kanira jingya bisnis way Asia keren dalam long. Henry akan isingi jauh ke pemerintah ini bahkan nabiang kicing tok kinamla ya kapan benar sah. Nama kata soalnya ya kediskonsen apa kecinyalam kecinyam kecai yang ibak punya sistem dan berketim gitu bantunya yang kedisian ya kinormal dan yang diseng samla secondary nagamta bikinakray kamba nagamta kalawe secondary kejongi Iri bagi hima kijongi kita likely kidorba Islam isutu kita likely kidorba kata kidorba Iseng samla kidorba second day pat kidorba Islam kidorba hima kidorba yang Islam kidorba yang ki rai pat kidorba yang Islam kepenlam yang hima bagi iru hakna kepor likely kidorba dibentuk yang kebor na kebentar kidorba from ki senjuk di second day ki seng samla kata kalau district council deputy CM jong Meghalaya Pat Balai gubernur ini likely di pelong yang kebor dan pelong ay na kebentar jong ini likely seng di itu akan kesini dengan ay play kepang na saya sen di discussion hidup crowd kat pertanyaan dijuki kilala yang akan pelong yang akan kesini nomor kata giju pembarba hakalian ka jongi hakakam kebenta kebapun kan kian kebapian jigumta ginyo ayne ka an kebapian makan tu hamtam lele hakabete bat itu kilomi khmat naka liam jong kikur kibalong documentary kibakram kibasan bet kiwe himat ek jinga nakamenta kundo benda habala khlano way nak teng di menteri banwara ben kiwe juan di kiwe ikor mankam kunne entai bat kepentlumar nak takadaw nak kentu bai kisengkor bakin banyo ya recommendation ke babia ka jingi to na iman ne ka discancel nang ka nomor ra ka jingi ngalik ka kerman sel namne semua kanara usuk kesai hak sensar kata abarok kilian korban kape jongi dengan kenturu na kanta jompilan barok ikun dihajar jom kapri nyoprat di bawah keleng jom kena kesengi itu banseling final but lik pai dah masuk pesaing boy section da tahu jompi aku masuk pesaing but question but I but betray hak betray baik yang ai di bawah pintu kalau bentuk bawah di
nang makan wara kasukasay api imlang sabar. Tang iniktin kublay sipun, kublay siajar mo kublay berpu kerla ipi. Kublay sipun ipi sim kena jom kehimanut lau, paim KM sim le nak bentak tu kecingkran. Ban peni bahabalapan skam ya kita kian. Kadorbar himaru kakam som scam kakamla ban penyat pai ke sensar kadaru hala ke jom ke hima ban hakishno kitau ke bahab apo jongka kumne hi na do ban daru kikini ki kapa ke jomi kira em ban san la ke pertai ban sen ya la ke jom ki hima kublai shibon sashi sen pa epi pa em KNC de benta hakini ko ngan khatno ya Nuyalam Jong Kalian Pusat Jong Kakas Hills Autonomous District Council di Batito Stawarkan Bensuha ING. His Excellency Honorable Mayor Shri Vijaya Shankar and his Mrs. I express my sincere thanks to you, sir, for your kind present in this auspicious occasion, and especially to praise his Deputy Chief Minister, Dr. Sota Gelai, dan Sot, Nomor Demi Pak Penyiar Sing Skim, Chairman Dong District Council, Mesin. Kendaraan. Yang Gubernur Negeri Kuala, Hai. para yang di Kim Demi Pak Kesenang Kisah Sengasno, Nagalempung Kisah Kentai, Nagasunjuk Kirang Basno, Nagasunjuk Kirang Basno, Federation Pasang State, Oi. Baria Baru, Kirang Basno, Dong Yalam Basno, Kisah Lumpi, Kisah Sama, Korong, Nagapres, Media, Baru, Nungsa Suha, akan digesi. Kesuai Pak Syai terlihat program leader of opposition. Jom kalian persia. Dengan kuah apa niat ini? Bahan dorba kedunia Nong Yalam jom kalian persia. Nong Yalam jom kalian yate. Dari kata daw, kalau sedang lang akan digesingi. Kalau dari kata dunia tega, bagaimana yang bangin berkorong, yang akan digesingi. Ayo. Iban kurnia, iban wodong, iban makani berikan karunsa. Kabalong kung karunsanya election. Shua jangan di election, kabalong bukannya. Paralong piit, para piit, iwan hani dan bensin pas Malaysia. Iwan hani dan bensin kemudian jingkit klik. Ngarmenta kata-kata yang bentuk hani, kung kinamikmat dari kung KMDC. Basta kuwi ito mga kuha pa niya kuwi di dari MDC. Nalajukan watan pulah kasi MDC kemudian ngaburok ya way ramba. Bong yang MDC kemud korbar riti. Kalau ada di 4 MLA kemudian yung korbar riti. Dan ada suyaha yang kata kasi parang MDC korbar riti.
Dena terang halor kami kabarta yang adalah berkumpul lagi. Gum kita di korban itu bahkan dikatakan pemerintah gila yo yang kebangin snai di babur teli nak kebentar kecingpit jingdang jong baru isnong itau inong syong snong ibahap ako bud usam jong hasil autonomous district council namla jong berpau ya kecing so orang ya iba presiden tensong ibalong usembut menteri jong kesorkar jalan ibalang ay ya kecingit trailer nado pangistang ya kanikatem kejongin nado arahan na kenday ang pangilang bersyam pansna ya kibubun telikian badai hapong kejingilang na jongi wat agad kubon impalong menteri kopet ya ke DCA ilasna ya ke expert committee badai ya ke expert committee kepala presiden yang dian pengilayo yang kecing mencur dari gubernur selingkuh bahkan diketem komentar kawin di history bil di pengilayo dan penolakan di Pak Erwin bahkan tadi jalan jadi kecingnya terilang someday kecing tri ke rumah sinan Henry ketika cingit relang camparo dibedaki bantrang ketika bil nama dalamnya pusat kabangian dipertanggung bagi lek ada si council banedai dan tidak siap saya kebalen mau kelong bangim dan partai kean halon partai ndem badai hak ketika senam arajaran kuwe bagi liyo pancing penjur na gubernur ya ketika lantai lingkungan dan syurong ini ketika bagi modify lalu dikunskan ya berkombat dengan siap kejungi ukur kesikara nah kebeda maka kengkur kengka kumulakan di bakungan walang baladon ya ketika komiti yang bagi pendek-pendek itu lanjut dan reagin kejungi menjurang gila amen no kita kasih kostum lineage act bat mentah kalau pensuk pada segan kalau penun yang baru ukur di badan akari kasih kejongin kalau dan kunaan yang pemiliyo yang kecing kencur dan gubernur bede ukur kasua kabagi ang kakasil kakasil waste management act ang babarong isyo ini bendan yang kita di village sanitation council ang bapuno ban penne pensa yang akuat ke subang isyo susu kita yor witaan kumno ban perkupon yang dorbasnong gijungi ang bagin siya kita di village ang town development council ang babarong pagawin ke sinong kani bendan yang kani ke council na kapenta kamoy kapal aga bagin salah desi hadir yang ke section aga baga sorkar India kan ay kata direct funding hagis nong gitaw gijungi ini kilang kakto kani di an kilang asyuka pantatay dan ray nga sumuro ya ka isi kurelam na bakpenya aga jingir trilang dala bagalra yang ke amendment aga berpenkubo susu ya bigi na pasnaw ya second day ya disensor di belum di riset jom kecak menteri laju ang berbor ba ya kecak menteri bejungi praktek som da kariti om syam praktek som da kiwaipat di jing somiam Henry praktek som ni kecak menteri bejungi da kariti jadi dia tanah berkembang bejungi kalau tungin yang benar ya kini kiriti kita setur di bangiladan akan cari putri bejungi barokwe kalau ada kita di bawah kita standar ada dia betul bejungi dan kini sungnya dengan ongin dia kini segi tungin benar tungin warna kecil tadi
dan bagi benar dari doros dari senjata dari gentur mereka berkendal bersiap di balong di payah di depan dan penim yang ada di Ditang ini kertiin, aku beri di bawah kubis. Kublai Shibon AP Party Restaurant dalam Jong kalian yatai kumaka penskap tentang juga tentang isu sosial kita kecil dalam melakukan cek anak kacung dan lada anak leto yang kacung kemudian lada kecil yang kacung keriti kacung unta yang keriti kacung lada semua dan kasih otonomus konsekvensi. Kali kalau kami yang baik ini yang kecilnya cepat yang kecilnya juga keriti kedustur congi kompeten kerja. Shushu penyajian harus kasih otonomus district council kayak dari kedengaran keriti kacung ikut beri banyak truk minyak tas yang kecilkan naibah penyaji singsil chief executive number package APC. Oh, Once again, I'd like to express my sincere thanks and gratitude to you all for making this program a success one today and a historic one. On behalf of the Khasi Hills Autonomous District Council, we would like to express our sincere thanks to the Honorable Governor who has given his consent and approval to these main acts, especially the Administration of Ilaka Amendment Act 2023, the Khasi Social Custom of Lineage Act Amendment, Lineage Amendment Act 2023, and Regulation and Administration of Land Act, and many others which we have got the assent recently, which will benefit the entire Khasi communities and their state as a whole. So, one thing I would like to say about you, that this is my first time in my entire life that I see a very down-to-earth and a very humble governor. This will be very inspiring moment for us that you have come and be with us today and witness, along with all the members from different organizations, which includes right from the Durbar Hima Ilakas, where we have 54 Ilakas in the jurisdiction of the KHDC, and almost 5,000 villages within these 54 Ilakas. And within these villages and localities, we have the Seng Githe Seng Rupi, we have the Seng Samash, and within the entire Khasi land, Khasi Jaintia, we have the Kur or the clan organization. And
we have almost 5,000 grants up to date as per one research which has been done by Arthur Marjorie. Your presence here, sir, will be a historic moment where the generation to come will know that on this day we have witnessed to empower and recognize the grassroots institution within the Darbarshanam, that is the Seng Samla, Seng Lukme, Seng Kintai, to be within this act, the purview of this act. And they are legally recognized from now on. So a few words in Khasi. Semua berlaku play kerbang namta jompi baru keladan hakani kecakan. Kiba kentup lalu kisiem, kilingdom, kiba hadadan, kiserdam, kirang bashnam, kisodashnam, kiseng kentai, kiseng lompe, kiseng samlan. Batnya baru kilong kemi, kilong kepal, kibara samla kentai bersynam, kiba inan lang hakani kepor. Pada kita yang kepor nama rakyat. Bapak akan aku play kelum lam ya baru kita di belakang Ashwa dan ke besar. Tam kompia jangan ke program I nana dusita skim. But yang kibai ki pelayaran yang I kamtam nadu ki officer jong ke district council ki engineers baru but ki non penbit penbiang ya ke program. Asal bantu kejingkat mau hakan dikasih mantu ikajing ai play kerbang dan kementar baru ai pun ki MDC atau ki HDC akan dikata kementar dan nak berjalan ketai kulit ya baru play ya I Chairman dari balam ramla iba PNCM buat iba Tito Starwell Khan belum I menilap kalian yatai buat ya baru ki members pada kawai kemensiam dan kawai kejingun jumlah sukia berjumlah kiri. Mungkin orang ikhwan mulai bor yang ngiling baga schedule. Mungkin late hatai pada district council bantuan. Banyak ni ngiradap pendap laka kamera. Banam sudesu lese berkeran syukur ada di bor. Wah kibukul kinong keren kerabatai. Kihai kejing mentoi jom kini kian kibulayo. Oh, kita pun kita nangkap kita mengihapkan batai. Henry, kita semua tenang mentah. Waya kini kian. Kita ngelapan benar mentah. Ada perubahan penkela syaga ketian kasih. Waya kini ingin sampai nuasyad nadu kesini kong. Syabarok kihima. Makin penpoy kini syabarok kishnong. Kenapa kinlah berleh kebenaran kau. Aku play kerbang ru ya baru kini kesunjuk dan kini konsentrasi sunjuk dan kira bakpur ki darbarpur ki seng samashno ki nomelakshno buat ki sunjuk ki hotel aku play kerbang dan tak kini keski kawan bansaki wa ilayo ya kini kakam ba kamsan fa peribahkan berlain itu yang kecil mereka jom ibarat. De tempat ya boleh. Hani kapor suhaban dan berikut na yang kecil keren. Nomor bagian absen yang kecil keren juga deputy CM bagi honorable governor. But kedua ya baru kibawan sih ketika jiran. Lapun kre ekabang jasni nampak jompi. But badan ki volunteers dan ya baru ki jipam ki cakap ki shop suha ya syak dan mengis tak tu ade war wat ke cakap ni syabal dan seti syabal market lot the suha ban penengkap ya kita cakap wat ngidon ya ketika jingpen benar dan ke notification de nakot hamne ya ki sunjuk jom ki senggethe kelumpung ki genthe senggethe nata sunjuk nam sensation Buat ya Presiden juga Federation Shinish Kumar Shimlam ya kini ke notification dan syu kuliah pun bakalong buat dekat di Nailam Cungi benar ni
Dan kanila penbenayan hapo kiit kihima Gilaka dari Khasi Kibahab hapo ukur usam dan Khasians Autonomous District Council Shillong Bakat ko ka Khasians Autonomous District Administration of Ilaka Amendment Act Amaja Apply la itu dan recognize buat bentuk bor dan empower iki ramba shnok soda shnok ramba dong sengen tei senglok me but seng sama akishnok opher katum kis imship sedaship lingnoship confederacy katum ki kendon labu hakani ka ai labu ha ye ki soda shnok ramba dong badan la ki jom ki sengen tei senglok me but seng sama ala ki jom ki shnok katum ola itu berbentuk bor dan ketika ai dengan khot ini yang kini melakukan kuliah ketentuan supaya berlanjut bagaimana yang kini notification maklum kedak jing mulai pada minta kesini. Thank you so much. But in sakhilang yang kini gajik berbena yang kini ke notification but kadang kita kepon dan fat sembilan ya di ramba nak lihat ramba pun buat ramba pun buat ramba syukur. I would also like to request our honorable governor to witness on handing over this notification to all the organization, institution, and the chief minister as well. Nadu Kutarski Tutip Hakali Kasih Brokaway la itu dan recognize walaupun kubur dan empower ya kacing mereka jom kisah trei kisah nope bat kisah samla aboro ibarbarsno jom kali kasih batu juru lama bayi bat kisah kur kalau ada teknik notification yang kira bakur ke untuk ni dan kira penbenayan untuk hima ilaka dari kasih ibahab untuk kurun usah jaga kasih Autonomous District Council bahkan ke kasih Autonomous District kasih Social Custom of Lineage Amendment Act Araja Apply lah itu dari recognize batu orang yang bawa itu bakur di sektor rambah pun kibaham apa pun usah jom kasih register dan ibenbu jengkau yang kikur ki jom ki atau office jom registrar jom kasih Autonomous District Council Shillong kublai syukur kublai syajamu ibi baru kublai syukur jing pensai halor tika Kaki CTC kalau kan belum tepat ketika bawa ikan mentas nak mentas baru kita basno kisang sama kisang kentai kita barkun
long shisha, shopun bak orno. Play shibun, batas kamru, ya cika cikim, shakini baro, bahabo ka kasi autonomous district council, Party Administration of Ilka Amendment Act, Arajan Arulai, Makakasi Social Customs of Lineage Amendment Act, Arajan Arulai, Makata, Banpinyao, Yakalariti, John Kachakaji, Kublai Shibon, Session, Kublai, Kuyapi, UCM, Makinala, Banpinyachapra, Ya, District Council, Abokasihans, Barway. Small shipment, yang lain berdiri kedustur kerupa penyajian berkedor balkon di Jogja Bekasi mendapat ikon kadang kacing berkelak ya mentah ini orang yang kacing keren juga lalu semut nampak Jogja Soka Megalia pada event yang akan District Council Affairs Pak Preston Denso. Along with his wife, or CM, Chairman of KHDC, Leader of Opposition, EMs, the Honorable MDCs, the CM, the Sardar, the Ramashna, and all the members from the Samashna, Senkantei, Ramashna, Gabriel and Yotret. And ladies and gentlemen, I'm so happy to be part of this important function today. And first of all, let me place it on record. During my military career, this is the first time ever that I get to witness and to be part of the program in handing over the notification to different categories of the administration in the Ilaka under the jurisdiction of the KHDC. And above all, let me mention here, I'm so happy to see the Honorable Governor. Sir, you are just few months back. The Governor began with the large election. Đây là cái bên yang Beijing Don kecuali dalam tik menguji job kajian apa kajian lagi. Kita ada di Kemen yang ini nakalian kesuka, nakalian diskripsi orang lain orang expert. Bila sikit. Berapa pada itu head jelas macam ni yang mereka kalau susu kecil kedua yang ibu berjelas berapa namanya susu
dengan apa manfaatkan amal bakapor ayat setiap hari yang kecil sedang mandi di petak amal bakap meeting belajar orang berita mesti kerja kawan keren dari bakapor kalau bagaimana yang kecil kelah lain ini sedang hadir setiap ajar kaprasi anda kini-kini rompak kira keren kalau fungsi kalau bahasa jauh arah jalan rasa ucap dan kibel apa lagi diskausi hijau sinterlenti asli adu pateng-teng bagi tu members coba diskausi apa jelas gila keren bagi negeri dalam bahasa gerangan itu yang biadin coba ajarkan iya kecil yang stand kibils bagi pas nampak kita skausil ada jelas itu imjuk bersate bagi jukot grup nakapor syakor ya kilai kili kita skausil bagi aslok yaki jing bakran dan yang jing berku hati yang baik hata bedai bagi jing bakran iki bil skipa per apa ini kilai kali ini diskusi dan kata-kata apa mati bagi bangadon sisa kencing kelam tak mati apa konkretan untuk kini diskusi tentang apa nanti HTC lah pun teli kipil kiba kipas kiba lakelaan bang kuat banong hati dengan worship yang ini kaan maka deh keahlian kalau flight kalau scam nah kita akan nama pantlet yang itu kecil-kecil amar ajar kasar Wait order nama Honorable High Court kami Ban Ong Bangim itu ya ka ikhtiar Jom Kirabasno benar nomeram Jom ka senjum Kirabasno bila keren Bakador kecingan lampak Bandung yang kipai pak Jom Kaprio Nyukren Hamne Rejok Sleiman dan Kilap Kiwan Kibri Waslukia Ya Orang Nakalian Jom Bahaiku Dedon Kejian Nakalian Jungin Nama Sorkar Ngikendit Benri Nakalian Kidiskausil Ngikendit Benri Nakat Kedama Kapelong Yami Angin Kau, in frame, in draft, in Kibaper Apa gilong kuning gilong benda. Bangin yailong. Hadin bagayong ya kaan pura. Kawalang peniskem. Naru klidu jom kejelami kelaya jomni. Governor jom kejelami kejumpa. Tinggi yung ibang nang di sakma. Naru betul gilong gilong. Kamapan kelena kepon. Saudara sekarang pakai ini bisa mengajar kita diskusi bahan ketat kecil-kecil dari orang yang itu kecil-kecilan start yang diskusi roh tapi saudara bahkan bukan dengan penilaian kan bahkan mengacu kalau dengan wapan OMP HBD bahkan lambil kalau kita di Ongkalan juga diskusil ngayon ya kacing scam coba dengan But syushu makwapan OMP berkemau bahkan orang juga sepuluh berling juga sepuluh arajar kedai
Shua bahkan di kalan akan don ada discussion. Ada pipule yang ketika ruling untuk Supreme Court apa? Bahkan mereka ya. Namar baya kecaka kaputa kadei kajongki long try. Lani kadei kajongki kur. Lani kadei jongki hima. Lani karai. Lani kanong genti. Kalari confirm syushu. Ke Supreme Court hanya ruling ke bawah aja karena ban om bandai tan kesalahan do barang prai ini gibri rewat yang kacing don kacing em kapal hapok kendo kandai jumdu kandai jumdu kita kata di kapal sultanat shibune bagi nang yo syushu apa jom kacing dokter kan itu IPKM MDRA kepada ke Central A kama ban apply akan jelame kelaya juni dah kacingwan coba dengan struktur boleh amar baru cerita itu IP yang deuyo yang kini ngipar kendo kibat kordo kikas ki petrol ki gold deuyo uyurne atau korgi om badai nationalized item badai mar job dasar kami rei aku arajar kakandai nakwa batensai yapi Supreme Court kalau scam ontang kaslakan tu rei kijing don kijing em barok siapa joka kendu lalu terang dah kini kikur lani kihima lani kirai lani kinong genti kino belum prai kinong prai syadu sate syadu ramdeu dengan ai mulai sihajaru ya kan diskausil apa berjiram jumpa penian ke extreme committee baru ai bahkan dia kata kalau bila presiden bahkan lo kencing ya acan menteri Jomi hamdi apa jurisdiction jauh kakek jenis mulai yang di siaja. Mulai boleh EP sempur berterang untuk Sorka Meghalaya pada baiknya kata District Council Affairs Pak Presiden Tensong dan tentang kecing pensai kemasyarat hak Pak kecing pensai susu halor kecing long try long penting yang kekendau kebahadu kemerang baru barang try kalau kemudian kamu bangit sungtu bahawa pendan kam yaki kebadan hapok jumpa merang au dari ban pendan kam bengkai ru mulai ban pendan kam patah mulai syukur sisi sempat ini Menteri Badan PROM. We are very privileged to have with us the presence of our Honorable Governor Shri C.H. Vijay Shankar, who has been with us since morning. It's a pleasure to have you here, sir, and we would like you to take over the podium and give us your speech.
to organizers. Not because of anything. Timely they have been provided food to everybody. Nobody is sitting here with empty stomach. If at all anybody is sitting, only one of the they are sitting with empty stomach. Enough time we have taken. I don't want to take much of your time. You have been heard many of these speeches here. Most committed personalities, most dedicated personalities. On behalf of the overall development of Meghalaya. Honorable Deputy Chief Minister of Bristol, Rainsong, Honorable Chairman of this Board, Ian Siam, Honorable Chief Executive Member, KHDC, of ESM, distinguished members of Executive Committee, Chairman of HADC, Sri L. Bhav, Leader of Opposition, T. Chinese, Advisor to the Government of Meghalaya, H.M. Sean P. Long. Sorry, I cannot correctly name some of the names here. And Honorable MDC, respected CM, Mantris, Ringo, Sardar, Bahadas, Rangwa, Songs, Rangwa Kurs, estimate representatives of different corps and darbars, Saint Long, Kime, Saint Kainte, Saint Samba, esteemed guests, ladies and gentlemen, Kuble, Bapi, Oroha. I assure you, within no time, definitely I am going to learn the local language. I feel deeply honored to stand before you, this public empowerment assembly, Darbar, Ikhtiar, Qaidar, which reflects our shared commitment to the progress and well-being of our communities. The identity of Meghalaya is tied to its material system, which is the foundation of our Parsi, Jintia, and Garo societies. The system honors our mothers and women, hope and ensures continuity of our rich traditions. I felt privileged in assenting the landmark amendments to the Council's Autonomous District Administration of Elaka Amendment Bill 2023 and the Council's Autonomous District Parsi Social Customs and Leadings Amendment Bill 2023, which are testaments to the empowerment of our grassroots institutions of this society. I urge every citizen to cherish and protect our social heritage and customs. Let us celebrate it, adopt it, and further for modern times and ensure that
remains a source of pride for generations to come. The autonomous district councils are custodians of our traditions, lands, and governance system. Argue our EDC leaders to collaborate with the state government to bridge tradition and progress, which is essential for overall inclusive development of our state. Education is the cornerstone of our future. Our youth, deeply rooted in their heritage, must also be equipped to succeed in a modern, competitive world with proper education and skills. We strive for progress. We must address the raging challenges of drug abuse, especially among our youth. This means they tend to rob our future leaders. The drug reduction, elimination, and action mission or dream is not only to be our government, but it should be the dream of each and every one of us for our scheduled future. I call upon the community leaders, representatives of social operations and religions, institutions to come forward and join hands to combat the social evil of drug abuse on war footing basis. I request all of you, the whole gathering, to stand and pledge. Let us take this pledge together. I request all of you, please stand for a while to pledge ourselves. Whatever the words we are going to pour, please join hands and join with me. Let us pledge ourselves. Whatever I say, please, without any way, you are going to repeat it. Today, I pledge to commit myself for fighting against the drugs abuse in our societies. As responsible member of my community, I will take all necessary steps for elimination of drug from the lives of our people. I ensure to keep our younger generation remain away from the drugs and try my best to bring them back in mainstream who already fell in this harmful trap. I further ensure that our faith, beliefs, and cultural traditions should remain dedicated to our values and free from evils like that. Thank you so much. Please be seated. These two saying our state lies in our people. I have to upon every citizen, NGO and local leaders to do their best for overall progress of our state. Together, we can create self-resilience
resilient Meghalaya that serves as a model of inclusive development for the nation. I dream for Meghalaya, where tradition and modernity coexist harmoniously. A Meghalaya where youth are empowered, where women lead with confidence, and where communities thrive with dignity and pride. Let us work together on this path with determination. Meghalaya is more than a state, it is a family. Meghalaya is more than a state, it is a family. And as head of this family, I am committed to our overall well-being, harmony, and progress of the state. Here, I make it very clear, we all of us have to understand. We have to remember all these words which I am going to quote now. One who do not know, there is sin. One who do not know, there is sin. They cannot create history. They cannot create history. One who do not know their history, they cannot create history. This kind of programs, functions, makes us to understand challenges before our community. What are the challenges of our community right now? Facing in the society, facing in the state. And for the future, what are our plans for the overall development of this community? Educationally, socially, morally, culturally, where we stand, where we are supposed to be staying. This is the time to think ourselves. Really, I am very thankful to all of you to unite me to participate in this wonderful program. Really, I am very thankful to you. If I have been accepted, any of the bills, my petrol is supposed to come to my table. There are certain procedures, there are certain formalities. Legislation I am not going to make, cabinet decision I am not going to take. If at all any bill is supposed to be forwarded, it should be forwarded to the government. And whatever the bills have come to my table, only my responsibility is to see that whether it is constitutionally permitted or not. Whether it is constitutionally permitted or not. Whether I have to assent or should not be assented. Only this is the part I am supposed to examine and take a decision, and that bit I have to assent it. So in that way, whatever the decision this government is going to take in the overall development of Meghalaya, it is my duty to see that and cooperate with the government. Whatever the decisions they are going to take in the interest of the common man, common people of this Meghalaya, I have to cooperate. In that way, whatever the bills had come to my table, I have been assented. It was my duty. It was part of my responsibility. Just because I have been assented those bills, they have given me so much of respect, so much of love. This I never forget. This I never forget. Thank you. But one thing I tell you, I am from Mysore. I am from Karnataka. I do not know how many of them have come to Mysore. They have to come and see my native. It is a wonderful place, I tell you. It is also being treated as a tourism hub. A wonderful place, I tell you. We being Mysoreans,
We never say any place is better, any place is more beautiful, any place is more wonderful than Mysore. We never say, because we are so proud of our land, one native. But after I come here, as a governor of Meghalaya, it is inevitable for me. I know the way. Ultimately, I have to accept it. It is better than my place. It is more beautiful than my place. Truly, if at all I have to say, you are living in a wonderful place. If at all, anybody, even in the given situation, able to get pure air and pure water, I being a responsible person, I tell you, first place goes to Meghalaya. Pure water and pure air. This we have to protect. This we have to protect. This we have to safeguard. Because I've heard for the last 50 years back ago, and it was like that. Now the situation is not like that. Totally, situation has been changed now. In that way, we have to take all the care. In that way, we should be, our behavior should be very responsible. Thank you. May the speech of our people continue to illuminate our path forward. ये मुस्लिम का ब्री ऊ हनी उठक कुबले मिथिला जय हिंद जय भारत. Thank you so much. Thank you very much, sir, for your very thought-provoking speech, very inspiring message to each and every one of us here. We are really thankful to you. You are a pillar of the Khasi Hills Autonomous District Council and to the people of Meghalaya as well, because you have shown that you have left no stone unturned in the service for the welfare of the people of Khasi and Jhanti Hills and Gardens. Thank you so much. God bless you more with good health and wisdom. And may I now request you, sir, to kindly rise up again from your seat as we are going to have the handing over of the clan certificate by you, Honorable Chief Guest, Governor of Meghalaya, Sri C.H. Vijay Chandra. We have now the certificates to be given to the different clans who have registered in the Khasi Hills Autonomous District Council. Kini kilam ki kur ki bana menjur daga Khasi Hills Autonomous District Council, bat menta dapat scam yaki na bagi sirna daga council kan ashaki. For the first five clans, our Honorable Governor, Shri C.H. Vijay Chandra, will now deliver the certificates to them. I call all of them in seriousness. Sektor Ba'at, Honorable Sektor, President and Secretary, Lamanwa, Sektor Khar Southport, Sektor Shooting, Sektor Shimla, but Sektor Concept. Kines antali kikor somehow. Dominant happy kiknik at makinig yo ikasanat chimbits kam na Khasi Hills Autonomous District Council. Kapkong kane ka-acts palapins kam na kariti sinsa John Kari India. Kisantali ki kur kilang kaseng kurwalan Khar Southport, kur Shooting, Sengkur Shilla, baka Sengkur Concept.